Kebentar kebangaton panhu kung singkren akan dikepor tentang kemong naga kitab kejeng Daniel nung turupa kelong kuang riu kadikon kaba arkun riu tiktin tiba ong kumni lagu ia ka hukum bahaga di susah ke himadonga barong ibriu kin kenyuk bakin setting hakmat ublay jong Daniel nama ulong ublay mo bat ubane junong nginigway ang ublay berpang idongi ubablay iwana jan jong may kanigastak jangan kasibak kasibak kentang kuot kajong na nyai ngo inaulay milalami ngatray kung pwede lang masuspa nagadorba kasnang kadang na baging dom na ganigat jaka kutray ban syakri ban mani bagan kraw ablay yaga kurteng kaba him kakurteng kaba tanbor kadang na nipaniyeng kutray yung syakri ban rit ew kutray haga ganigat jaka kaba kentang ban kran ablay yaga di sisa nagasin kaba in kadame try subayeg usakri try ulong ayu atray nagakan na bor kadame try subayeg namata yalam ko usakri kadame nagabor kadame sim kadame baka kay try on kran nagabor try kadam mga jinla kadistan kadi punatulit kadam rew hanggang lang ablay kadi snay pagatilan kadame krana try atray dumi yap kadam katrai yang tien kaba em kadang semua kejing dua jadi ma bigi pok kadang ini haga kerja dong jiban amen nama ublay dong Daniel ulong ublay uba em bat ubane junong ini dengan pai ulong Daniel ingat baborok nang ikip ha dengan Yesus tapi ulong Daniel ulong samla uba slow uba klein kecingek uba iya kecingtuai ulong samla uba hok uba sisa bat uba yai pendam buram yang ulay lalu kek ulong Daniel bau long ta unang turpa jong kijing Foxnew prophet of dreams ublay ulay penpau Daniel kijing menpau kilo blay ulay kijing pau kijing bori lalu kita kijing penpau kijing tupau kijing blay Daniel wanu nakan longging sam kebetulan bulan balaong bala ring rayu sa Babylon dos in Nebuchadnezzar hai juga tenaga ban hingkong haka arta kewadang datang kan rusnam Daniel impalan yaga kendai pausnan ata penbaloong laban igi kendal kibakraw haga usin hapobisin kumun Nebuchadnezzar usin Balthasar usin Darius usin Cyrus kapon po Daniel uim ha Babylon nadu berasa ring raw lama katakan mangba Babylon kalau mangba kibakraw hendak kibakat daging snowbah sudah bagala rubalong bagago por kali kanong ba Babylon kanong kung kataka Hollywood hagad por Daniel udan kubahan rubo na Islam ha Babylon kataka kabadat naging tala sudah hantaw in naging in kabakan sa kanopong bab ubasyam subha hakmat ublay barakmat dari beriu dari pulay tak isikyaw ka kren ni kata kalau haksaw kita haksaw nu arho isikyaw kento Daniel ulang kaluksa jalating long bahok bab balayo isannya balayo kumway nagilayo kirukraw nalor noa banjum walau Daniel ulong tang umrang hendak orang kiri di kedan banyak ni kumunong sensyal ke Babylon bahkan ni orang kadai nama bong samla uyan skam nagading sisa kalau jong ukan ublay Jehovah
bala bagat hong jong danya kalong bawa undan bangsa uta unang elang ubala dan pau yang miksa kalabah hakmat ibreu bat khabdam nagbantang ubelay dengan berkadau dan yang kan ada jen ulang ni kong lesi na kita kumsamla yang kita melawan Allah kita sentiar jinsniu udah yang udah terang baru terpantau ya orang baru yunok onsya batun joyu bagi lain di perang kamu tahu ni betul begini atau silosi kalau kita hatu kata-kata tanda kini jimbang bantai kami Henry Ongba Ublay lebar ke bawah berdoa nama yung iusamla ikikilang bisamla berdoa bagi yang nagpantaban penkraw ikaburam kajang blay dan yang longru ujosak kecisa kabasay kapurtay kajingdom ulong urung perka ukraw hagasani masimal lupo unang aibor uwat ni ugin sencar baru mengedapat kraw yang lagi beriu kungka udan yang uyo ika buram uyo ika jing'i hakmat di obisa dan stem walau stem dan bukan esar hakajing sarong hakajing erang di bungus stem henry usyam ika jing'i kabak kamderpang haudan yang kata kadai kacingwang kacing di udan yang kabantah kabaan udan yang ujab yang akan nongring kabuitang kedong syaitan udan yang uyang persyak yiki aing muslim baku syekting walau daiban berat yuk kran pising udan yang tipsay bagajing bo yiki aing talong tangamar bagilong skor gibisliu kandang kanong rin satya latang ban riamyu kamu ban tunjuk ika jinghet kajamu kamu yai ban pao ika jinghet kajamu hublay lama tatin usaitan ubrang sim kalindong uwan ban bansoy yung tanya kumawat kiw hagak kerdan nagapuram kinakuban yaban leno yagawu kanrat ujawu udan yang utik yang bos in derios ulah deban soy yang keraan hendak udan yang ulai caying ban nagasni ban yaibo oblay gecing tuan kani kajing lek kajung dan yang kalau muat ulah penuheng yang kepulang yang bos in ulah pulang kaki kaki bersunyu udan yang undang kini snojating wala bandai pasal berat kerja misengro namun tipskan onam lelai baru menurut ruban doi kerdan balik burung jangan ika purhe baru orang udan yang bola yang kita kecilin balik pendang burung beda kecil tuai gitu lah begini ki bangsko kia sautan sekadai bagai dibuat di dalam ulang kum tamar ma kira lepan mudo justem kenapa kilaban pentuaikan ya kata kajing temu ke doki hatu kubakut sendang usken darios ula babe baula bo ikan bolos sige nak mentau danyal ula persang bani dayu nak lagi mangudoi lagi mangudoi kira batuang bakal long kehukum imit bagi Persia om laban perkela dia kan hukum muslim urapan sekal uskin darios dari sufi dari mamansi urai kuman retno yang danyal hakran isi bagi soknan kalau ba uskin darios walau uskin ubang batungay yung ulay Henry waktu kata kapol kajing net yung skenderios bau belay yung danyal un penting yung danyal
lalu Muslim bersimit mayotnya kerambam kerendi ulas sajin balong manusia Muslim syaisu kenalai syagda keren ikula berat Daniel baru pointa ulah perta Daniel usyakri ulaiwaim umamisakri kendapun ulane angko Daniel berperlajane na kita gising enagun tahu Daniel hong kosim tuim halaka arta ublay tengah ulap hayu angel bawa kami sentuh gising kikim cenung pemansau yana namar kajing kuat lasamanga hakmat temu badak mat temu kosim ngam terole tabasniu Daniel urajong ligi buitam kedung syaitan kumikun samla ngidon hagat ma kabat kendaman sim kumisamla kersan hagat gisni kibamata gisni kibat isen hei gisni kibat dap tagi gisniu kijing do cengkerman bag imat baga gisniu kelap lor kijing bahang gidanak mat kami kumikun samla Badagan jom itu ikan roh Jericho, ibarang biding sniu, ibakang lat, dan yacakrang, kumiting kumitiang ibak penwit, bat ibaka. Yang kejing kedagilan poi sekatong, kijing bensoy, ibabun, ibak hidup iwan, kilong kum kita, kisom pembeding, kibaman kemudian persa, kum hakbat yang kilong kum kita ki amo, ki ay, makin median, kadi syukur kicibon kilo gatat kadi ikai lamler kilo pundung jeka kadi perkat kadi kon samla kabalang bagi bom serta kijima kiat yang kadi ngai Kristen ya don kadi kang berbun sin kilo yo jeka ban buhai smong kadi perkat bagi jinong kedomi Kabanka kebak hatu, nakwa banbu yang away keting keli, kumlo kumpul samlat Kristen, ngilyan hakin gisni ibae, kumlo kumpul samlat Kristen, ngilyan hakin gisni ibae, kumlo ong bagi gisni mata kitab dan gisni kesenkai hatu kata-kata kaportai dalam deng keting do cenggerman. Kesenangan keimran salang wakil leng samro nilat beng keting do cenggerman wakil balang rugadar keting do cenggerman kumlo kun samla Kristen lekungi kun samla jangan krek persbitri ngin yang skam hakin gisni kemamanta Kilam santri kibang idei kun samla bagi depan yang skam kabaling kong kalong ngin yang hagating long hok ngin yang skam hagating long hok kumihon samla kajing long hok pada hok kayeng nagapandang hong katamulay bagating misar katamu kijing le bagating day para beribago kiyag day bagay nanti haga hok kahok ulay tam kren tam sapang kajing long hok Henry hok kayeng nagbantagan nila yung beriw-beriw hagat cinglot hagat kin bat hagikam balay magi kung isamla Kristen bat kung i-Kristen na galigisi isang wagno hagikam kabasliw kalong kabang snotulan katong kajing pengram yangi balay pamangi kumisam na tutan wingwag mo hagaligi hegi kamsniw hagaligi sni kumanda hamagi turay yakalulungan kam bersung kating lehok tanggal hok taga syukur taga ting bangklop kahok bandisa kam bersung tersusi benang badai naga-naga bagong di Kristen isa kerenteng
kung bisa melakukan bisa keren ben hakamat dengan ikan pertai pada pertai kamsa Yesu yang ngarabi kung bisa melakukan nama ilong il asa pakai pam dalam iterai bagi mengsu kirjanai akan lenti ke jauh terai sama bayi kau terai Yesus Kristus ublay uai ngarabi yang akan kita menginterai lagamong kagam kabarit lalu kagam kabarau tugen lagi kon sangat Kristen iba lagi kon bidang belai iba terai hok iba terai minat nang baga hok pada bisa kin pau kagajin in demi kumpul sangat Kristen dan tambah linjenskan haga hok kabaan ngin yang kagajin longko kumpul samla Niyang kading longkoy, kijiw ingay, bagi pagriw kitong blay, kiniban lahat, nagajing longkoy, baro. Isyam, kading longkoy, tong briw, hakamet, bat hagajing maniblay. Kabanta kapagtungsan, kading longkoy, kading koy. Kapasapwa, tong briw, bat kading longkoy, kadokno. Iya magiging pamantang. Bagajing ko kami jaka hagadaw no kadami kung samla na magapo kami le hagajing kami kamarasmi kapantingit ikadaw no kadami kapantingit ikajing no kadami kadami ikan mau jika udan yang udah terpat yang rambak yunok bangday man penbor ni pentingit iladi dagawai pada kadajing bangsit samla bayi kau terai Yesus Kristus ni emerisi pagumikon samla dan thai bercerang yang ini sini bercertai ibu bon ikon samla ingam agak bangkati ingam agak kian ingam agak integral bercertai ingam agak sniu tentang limbagi ikam ipenjab ikamet jika mensin, ikan jari imlang salang, jika senang betang, jika longsam dan pandang jika balang. Kita jadi sniu, jadi sni komentar. Kau bisa melakukan Kristen, kapor, kadai yang apa debi, bagi yang stem, agak yang longsur, agak yang longkot, kedungi, bagi sisa. Bagi rating kong yang kini sendiri bersertai ida atap dan penjot yang ikut samla jika balang datang lembah jengap lebih kong samla Kristen bagi yang stem hadapi longkot terlebih nabarilah balik persa yang kini sendiri iba yang kini terlebih kabantah kabalai yang stem hadapi yang sekarang ketinggian upol ukuran sekitar Hebrew kapiway ketinggian kalau sistem ini bagi kerman wala bom dan wepan kebadan kurang hagatinggian kebasak pertun berbasak enam balik juga wala bansannya ketinggian ketinggiannya kelongku keting ai berapa kentang hagating not upriu kami lalu berdoa berkuat pada sampang usipai ubadan kecingnya udah gedor bersisa ulang ta ubala bani kunting wala kan metemu kalau telon kalau tad hagabadan sama wat ulai yoi imat berdoa jengkerman banjok ya ketema Henry Umsyam Kendandil kenal itu lain bisa lagi usyedrak memesal Abednego yang berdaiban rai berdaiban tangi akan lawating namar kila maneyu blay jongki usyedrak memesal Abednego kila ang tahun kentin ublay yang bagi syakri ilang dating nyat kemaskan unpelatingi na kanilang lawating masyarkay bakal langkungka sa malawait Bangga yukri ru om selain nama kita ngajing hai pas kalau mulai ubah kiki syakuri hanai bonangi habawan kicing pang kicing kam isa jobno yang ngajing hai pas kam
haga jinghem kadawi kata kadi jinghem dawi haga disengi pembentak lakin mau dong Islam uban lekno kadang ko bikan bangging walay kendo iki hanang stone bagay kali iki siya ay hulay yung likwat daway yung kaliga phone kabatong kadi sipam yung likwat daway nanti naruluyang do yung kadoktor ayu sa tayo sa rindu magbungi yung likwat daway na silong na kawati nagipapihiyar sa tisar yang do yung don doktor begitu ibril banyak tanda likwat daway ng karmal yung mula ang penjan mereka cinta Bahdin atau yung Lakakot yang Pastor subah Badwana yung namal Kataga samla Penang-penang syukam baju Ngalalit Balik iban yung samla Penang syukam syukam baju Pajigom tip bergudong ka Balik ang bulu Pagkajong duway Baktat mengenang duway ngam chim yo kata bo kata jing boy ke dengan khalat ngam chim yo gentin bantu bai ba undang la amen ong tu pa kata kami ibadah huta ngam tip ke ba khalat dengan bantu ke jing boy ngam chim yo kata bo bantu bai nanti kadang ke kebarni api maka bala sobhai dan mina kata kami bersama taji ya kalayam batang pastor nanti lauri bangahan yang banam yang ipa ke kami kabangilan deh osbede ayu Tapi kenapa sekolah kalau itu dulu ibu yang dibuat lebaran tina belum yang tu, awaknya kenal balai, keliki balai. Bagi yang punya koi tonong aida wahai, udai unong tiang, udai doktor lepas unong tiang. Lepas tiang ni kan begini, mengidana pergi cintu di tempat. Nang diploy bantay di kopi tangpi upling koy banmang na pilay ya sifit di tata bang bakong yo bana duay yang kada duay bak usuk man bahdin kaktu kali tayo kali kesamlah tayo kecil kung isamlah kestan bagi lulusan wala iman kijing kenjo lagalong kumno yang day ban tulang dino nagajingay outra yung jiftes henday ay bagajingay kadang agadawi kadang scam kadang danay how Jesus Christ what happened kijing kenjo kabang day ban mahat kabanta kabasang milyen banle ikamon kadang blay kung isama Kristan Ngiyen dan le ikamon kadang blay kung isamla Kristan utra Yesu habuan sering bersay kung selawan banwan dan ikan le ikamon kadu henry ikamon jumpa jumpa banay the gospel yang blay hakam mas dapat penonton sama lagi utra Yesu Kristus kung nagdagi kung samla walang iyan ang pinagalaga portay ka ba portay ka ba kanyang ibon yung sentence inlindong iwan na panaklano yung henry long kita kisama Kristan kita yang scam batang gambur mulai hakikam hakiking pulay yung badagatin kabarasni kabantag basang berbakadu ngiyeng dagabor jogat cintuan Banyak wajib dihilang sun jauh, bagabor dengan cintuai. Usanglah nehemaya, ulala dan tepat ikan buat jefran
dengan bor dengan jing tuai menjadi sak jadi kajing tuai kalau kajing keren mat berublay kalau tung tisnan kajing doi gitu ngiki bangai berublay bagan long ke bor ke klain banyak persak iki bertham terus syaitan untuk jisu habang mat iki kajing pensoi marway uriban kiu haulum bagenda jar dan lesan dan baik kuat kedong play dan bangga bor utraju long ukron dong play kumulong bang mat ini mensyai kijing ukiu hagi cakap kerja banyak ho banyak slot banyak pahawa banyak unang rasyon sin unay wong hajing menjak hanta marway ungo udem usnodang manusulok baluk pa uhabring the gospel kas al-Quran kerkat life na usabuk ang kagsin bagi ini bagat ni habaw ang sadino ayo ulay bang kiyo lumuli berkat lamakin langut isalrang rasul pedai kecil kamang sim Kedua ada wasat wajah bersenang. Siapa yang bagai berkisah kebejur babupa wabren. Tebula yang nakata kedua ulah wali senggadu boleh syam lagi begitu Yogya. Wali suruh syam lagi Yogya. Ulah sufi aduk kata-kata. Bab ulah orang lagi balai Yogya. Yang jod yadwayo yobiham agajing pensyoy taruh ke khoteng gun samlah bangin bagi samlah tiba ien agajing duai bagajing keli kelong hatu mangabat babi samlah Kristen baki duwe agajing kepor bentang habang ikendok igajing Habis kendo kini pensoi, begini lek bersertai, agak jingkeng kadawi, kajingkeng li kelong, hatung hitonen, kakper kesemane, kabakan jaman sim, banyak ho, banyak say, perupa, ubah bedeng. Ketang kadai kajingkeng li, namangin lakban laik ni kajing penju, agak jingkeng kadawi. Habakun kata kapor, hatung hitonen, kata kakper kesemane, kabakan jaman sim. Kalau ingin saat, ingin tu, halus pada wibahapan. Bongbong sen, onde nak keren ben, hendak keren dengan sisa. Bongbong sen kecil Kristen kalau ingin ismi, ikhlas wah, dengan ram kemana neng, hendak ikam keluar wah, dengan hai, sekali ram kena kerja beriu, kena kerja pertai. Om day mo kren beng hari bon sin ibu kajing keli baban lay kajing dua itu ngiri sini kalau tangkung karutin balay abang atuay ngam yobo bakata kajing dua kam siam ajin huon nyanyi balai dengan dua lagi kam long wasai so kadang kalau lebih kisah lebih yang telah Yesus Kristus kalau pemangah bat mabi menjema aiki lot outlay ada cing juai bon sien balai sa jotno bon seni wamno aki aiki sini untuk mereka percaya kadang mabi lot ada buah sudah cintuai. Dewi samlang, rasa kemana nak mengirim ke dalam Tuhan Yesus Kristus. Mengenal for bahan dan hasnong, udah dewi samlang, buat penjat, ya kecil pulih ke matrik, hasnong itu nanti nama kerwan. Balong samla ubah kek ubah bah
jaga diri saya samla kung dipersamlang ila benut adu kata-kata namar buni lepas ngabalik ulino hasilong bahna lepoy silong hentay kan mangba manulong di somna na ng kendong habang inso terus dan bangam hagati kabang usang bangam hagati kabang kung tahan di kumikpa kimbansi batun final usya sinong madaliang di kinusarahan kapalang kinilek manisulak usam lang bago sa magong bangan sa kala tandang lakam sumpu nakaliang beli persam labu nila magapo nilay manisulak usam lang nagkajuk kabu ajubang kung sa kala usawan di sa isang mabiyang unda ulakam sumpu hagajin kadu namar ulang ngam gati kabam ulang yak di sitong bajur haduk kata-kata bak haduk resmi nama di sitong bajur lanai ban pergi melalui hospital bak modal hospital hagaj di sitong bajur kekini dulu samla habang show hagajin siya akli lebo krijamu kung kakni wapun kebelakang kapan kedolu kekenal di puan lo kun jengka yakit ya ba ikam lagi sesamla ulang basmat benekit ya ba ikam juga balang kapan kedolu kedolka kurang tu kun bahas jengka ko baden Klikot sa ikitong basan ikisamlah kati badan nasional banelay hindi mo inalik bubun nagdakawa sumaharin samla katilan bakin sa radyo ka pala kati badan nasional baksuway ka ba may poy nagkikatang gadong mo untuk samla ulak klap mo nagani ke portai menbesan dan bak dongi baik nek kemidung uang ingin akan parang ini sulit keslam usamla dan kelah kepamun nama kejemput dan kejemput ini mengenai ismi kebasyirkai ismi kebadam lagi lagi ismi kebasyirkai kejemput abrah juga toh kibabun kingam makadik kabam kingam dikalai kingam kejudik drugs kong kikon samla juga pres gitu kekhot yang berarti hakun kali kepoh pemerintah bangin long kita kikun samla kibarang disaki nak pemerintah keburam kadang mulai kumbang Daniel uyeng hak Babylon kum samla bahok bersisa kekhot ru ingal biya ni kepoh pemerintah bangin long kita kikun samla kibayan skan hak tinggal utra di sukres banong kita kisamla kibale ikam mon kadang mulai banong ikon samla kibahok kibasisa kibajamai kutiyan kadang batu maong kecil kadang mulai ada kecil jong pi kada di dor kadang baga gospel kadang tuaji Kristus pengemi nak ni kecil seng kung ikon samla juga presbytery dengan mau kemudian yang hapertai kada kapertai kawa kapertai bakal biang kapertai mentakap baik hanga berfikung ikon samla badai tang limba jong ha bajong pi bangila ban penimpat ban pensemaipan yang kami kapertai kulejon kebagan kapertai
kawadan pleng coba jintu jikermen adin long ki Daniel hapre isi mentah nang baka buram ke templay kan pau leng baka jiken doi kong samla uben ku nak tempat buram tu aman.